Ti ćeš sad. Bog ekipa Šimez Dezertada tu. Današnji video je mala avanturica na đurđevačkim pjescima, Hrvatskoj Sahari. Bez predugog introa, samo sam htio reći da udarite like ako vam se video sviđa, da nabacite neki komentar i ako nije na izmak, kliknite taj subscribe i rola intro. Dobar dan. Biću bacit ću. Baci. Idemo! Evo počelanje, kišica. Bude nas briga. Biće to super. To vam je najbolje kad idete bez plana. Najbolja stvar toga. Pa izgleda jebote ko da će ne brime, a ne... Pa da. Idemo, go. Evo Šime nas je dovela kod sebe doma. Molim, šta? Tu mu je traktor. Di smo mi ovo? Kako dobro izgleda, jebote. Brutalno. Što mi se ovo sviđa. Kako dobro Nisi izgleda. ni vidio peske. Da, još nismo ne vidjeli pjeske. Ljudi, popijte naša svaki put kad Šime kaže kako ovo dobro izgleda. A jebi ga. Znaš ono kad vidiš u svemu Inspiraciju. sliku jebi ga. Sad ja stvarno ne znam da mi idemo iza tih pjesaka. Da. Negdje daleko pjesci su vamo iza. Pičku mater. Pjesci su kužiš vamo iza. Da. Možda i kružimo, možda actually tu... Pa nećemo ništa izgubiti. s malo vremena. Evo nas. Bog Šima. Okej. Usma na miru. Šta je ovo? Šta? Crni. A, to su oni, actually taj crni bi zla jebana. Imam gačice za njega. Brutalno. Korbe? Huh. Da, ono. Pa nešto ćemo smisliti, aj smisliš, šta bi mogu? Ovaj? Pa ja mislim da bi bio najbolji jer ima te cool detalje koji su slični ko boje, ko Da, pa je. Moralo biti cool. Ajmo probaj. Gospodin opet jede. Šta je bote, štrudela, malo cukra? Od čega si uzeo? Višnju. Nice. Nice. Dobar tek, Šime. Ja se idem obući. Da, to je to. Jel uživaš? Prekuje. A? Preporučam ti da se skineš. Ok, da vidimo što ćemo danas. Ne znam, 35-ica. 35-ica je već mountana, mislim da ću možda čak nju koristiti. 35-ica i 85-ica. To sam ponija jer mislim da će to biti najbolje. Ovo je isto cool vama, ali volim da to jednu. We did it!
Dobro. Napravili smo posad za pijeske, sad idemo tamo u šumu. Yes. That's like cute. Da ću morat već. Da vidim. Yeah, looks cute. Tu? Da, tamo dole idemo. Tu je super. That's a wrap.